Take your mark. Victory ceremony 100 meters breaststroke boys. Terzo e medaglia di bronzo per la Sogeis, Gabriel Brustulli. Second and silver medalist representing India, Danush Suresh. And first and gold medalist representing South Africa, new competition record 1:3.72, Michael Hawley. Intanto si conclude la serie numero 2 dei 100 farfalla esordienti a femmine. 1:17:11 per Andrea Marchesin. Presentiamo le atlete della